because you nua kramoni ana ye yesra busa no eye nhye se nkramofo koto aba ema obi oye trofo because also na de onye kramoni oboa nkramosom no a asodie damoso se mo beto aba ama de onye kramoni no oye dey oboa nkramosom no na we nkramosom abakwasem a ebra komhyani ede nkramosom eba no a ono ani kromu makafo tu ne so sa no ba bia o ma ne nkofo ekobo ne ho adwa eye Abyssinia na yefre ho Ethiopia Kristo ni hini bia ne yefre ne Najas ne ho ena komhyani ema ne nkofo kobo mo adwa enti wo hwe won kramosom abakwasem a nipa komhyani Muhammad sallallahu alaihi wasallam enya agidie woni mude enkramofo hye ne nsa no no ye Kristo ni enti nkramofo ye ne Kristofo ye ni entokwa ebio ena obaga na ha asamwa eye yewura eye Ishak nuama me pese obo Ishak nuama tape no sama me bio yewura Ishak nuama second video no me pese o sa aboma me bio na me de eka asem bi ewa ha yewura Ishak nuama video no second video no me pese o sa aboma me bio mo ti se me ka se mi Islamic party na yankopon wajije tata baba bi woduru ti ko shira me kachere nkromofo akrache fo no won krani se if not now when again Allahu Akbar if not now when again Allahu Akbar say what is this nkromofo prime bien esa be kan enfie dio senso bio never yes I need CCM money and nana on the 7th of December Bawumia me kasase ceremony Bawumia me kasase ceremony wa Islam sumbi akotumano Eduano masamo ye sheik ne kan ye nyina ne say ceremony bia men hwe se Dr. Bawumia se bi oye trofo men hwe se oba ye wa moa nkramosom men hwe se tumi no a opre no adwuma no wontimi nye kotuma no because oye ceremony yes se bia so se bia nyaado de ode ahwede free nwura mu baaye no one na de atirimoden baaye na nsen ya yekokan Ghana fo no enkramofo ye 17% ena Kristofo ebro 70% ena wo no a wo ye minority no o se chenchina wo nipa yankoto ma no chenchina so ye kromfo o ye wudini o ye de kra yankoto ma no e de enfonyini na wutwade a kire Kristofo na tase ne wo kire ne se a Kristofo nso nkogina o mu achi na o nso ntonya dai emfa ma no tiawa cause wo se emi anhwe competence na yankoto abama Bawumia because o ye kremonia it's a sofu bi nso gina na sorry to abama eno ne ade a ye pese ye prevent a eno nti ye sere ye malamfo se emma omomfo omhu nwura sa ade wem because of kakra ye de ama omonti because o ka say yankoto abama obi se o ye kremonia issues of competence and no credit and integrity nyina no will be relegated to the back burner ema ye nhwe nipa adwuma no de obetumi aye eka no mumye musa ye ho say Dr. Bawumia ye kramoni no a obeye vice president a wantimi anhwe dollar ne so yie no wo ye kramoni na wo kosesa dollar ye kasa vice president ye kramoni na wo so ye kramoni nti no dollar no anne edru 18 cedis no wo de ye de amount 5 cedis ana anuanom da bi so wo ye kramoni na wo kobu petrol mahama time na 1 gallon ye 14 cedis a enne edru 70 cedis no ye kasa wo nua ne vice president o ye kramoni nti wo ye de be ma wo 20 ye de be ma wo eye 20 Ghana cedis ana anuanom da bi na opa omo a Dr. Bawumia entimi anhwe dollar no su ya ma petrol bo aye de omo affect omo pa ye nkramofo we nkramofo ye mema no adwuma omo ye pa dodo na atwi trailer ene articulator de com magazine nom ni ade obi affairs wo ko Nigeria no use 13 drums no tono be 17,170 million no and the 13 drums no etwa 400 million yan ka say ni ne vice president nti ateso ama no enti say wo ka say ye to abama no because of say wo ye kramoni a e dey na wo pa kire and next month mahama time na ye 27 Ghana cedis
and na etwa mu 100 Ghana ukoto cement aye kasa maame uguma ya finti no cement no de ya teso ama wana senye saa netie dia ene anuanom aba no aye koto no yenhwe adwuma no ne obetumi aye ne oba obeye Ghana man ni yie penimfo se asomrefi dwo a na krama som ye nananom som obi a ho be dey ebeto no enti ade ba wie ye no MP a wo kofodua ekoye religious politics ko ka kire nkramofo imamfo say omonto abama Bawumia because of your kremoni ema yewura bi a your friend Mukhtar Umar a wo ye ohene wo ho no kan nyansasem eno ne ade a mepesa kremoni bia edeto ni trim enuano mom yenkotie na yemra Wakasa Yansiwo. But as some way they all me in support Sassy. Why? Because they pair religion and politics. Religious crisis, that politics one, their side. And then the whole Ghana, your census, your sure said, Christian, the population is greater than the Muslim population. And then, Muslim says, see a Muslim. Then I should to say I should problem. My intimate travel. Sassen, we also be Christian Muslim, young giant. Yamma, young Kasa, young Jew. Yamaye na ya pa onu su na ye papa mai ya na me ayi na ye no onu na be papa mai but Christian Muslim this catholic ma kan be free ni pa mo cho be free politicians who ba mun catch say mun ba ke tisa mo candidate mai but mun di religion don't a problem yes them don't be free religious crisis never the person in Bagana. Any crowd for any Christian for they have good. And then when it's Christian, why should the idea? What's the amount of palace? And Yanom, Yansa, someone cramo penning no catcher, you know, Chirbe, if you are bra, or catcher and cremoni say, and cremoforce or Monto Abama Bawumia because of a cremonino. And only a dear me pesa cremoni be added to the trim. Ghana and Christopher and cremofor and Tibone. One year, or more be ye be crowded one cremusuma man and cremusuma gina or Ghana hano, no more ye a Christopher. Into a bibia or beba or becca say, while me can't judge Dr. Bawumia Nima Juma or be a dear 8 years, why ye into Abamanoa or becca said, or ye cremoni into Abamano. No say uni message in the campaign I day at consume. Na enche ye de Jumediani Berry and ye koba ye betre near ma NDC aye dia one cremusum. Any zongo for any de yewra mahama eba obesa ye e de aka ho ama zongo afa ne ntoma pefra wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh enuanom ye da ye ho abasese ye ba obesa tienka Ghana must work more efficiently. John Dramani Mahama, 24-hour
Mahama 24 hours. Yo enuanom yedamo ase yekoya yasaba. Ofa yedru so no ye NDC and you. Yedru NDC and you dia. Na ye nia NDC ayede aboa yenuanom muslimi fo ne nkramofo a enu nti ye gina so dia stress o monto aba emfamaye na ye be ne mu ebeche yenuanom ukọ zongo bia party a edin him ewo ho eye NDC enye kwasa kwa NDC ne party na yesesabi eye akakaye na ama prison ni ne ran ho ti na ebe kakaye ho kakra eniema NDC dia aye dia boa zongo ni muslimi fo a enu nti eni se zongo ni muslimi fo e free eye NDC echi no eno na ye ne mo beche yi enuanom ukọ eye Islam اقرأ باسم ربك الذي هلك الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم وسي read kan wo me nyankopon no medini mu me nyankopon a me kire nipa se ne yeside twiredua eyedey etwere na yen osomo a na ne fapem eye enkramosom no ne aka achi bebre because ye papa nom no na mo mpese ye be kosko mo fi se ye kosko a ye be jan enkramosom no nti nkramofo ne aka achi adwuma yetimi ye watchman ene ye ma na aduane ton NDC na dwene nkramofo ho ehu se as I say your educational system ye sesano na ye create Islamic unit or Ghana Education Service na ye see school bi a your friend Arabic and English a kramonia kwala story obeko school obenya kramo de no anya bruni de se ne be ya wonye dey onyira eno enema Islamic unit of a year Ghana Education Service by ya Arabic and English a wu ni wo Ghana ha nyina ye NDC nsano anwuma enye NDC a kama adwempo a NDC de yes ane say senkramosum ni zongo betum pone a enye asi kira a ene mo a ye be ye fasting a kramoni bi obi de bebre wo ne ache ne konko baako eye say ye nkwala benya nimde ne nya biama o ma be ye doctors ne lawyers no mo betimi ye nwoma sua NDC yes ade no in the mid 90s no so eno na nasesa zongo shebra na zongo tie wo akrachifuo bebre nti ye wonkofo bebre wo ho a omunya de omunim enesa wo Arabic and English na otimi kobi e wo zongo a NDC na wose odi aseda eyedey emano ebio NDC eye nhihye ye we no sanya mekan no wanyane sa kwa usi Arabic and English bebre across the country baby bebre oba Ashanti regional atwuma abua kwa zongo Arabic and English wo NDC abreso ne si yasuofua baby bebre SRC SHS cry yedey e de kan ho ni nyina ye se nkramofo nkwala nso betimi akọ ginimde na aboa ama nkramosom no ayedey adiye ebio NDC as a political party and as a government no ye support some private Islamic schools e wo zongo communities ye sakafi ya e wo kumase ni tijani ye ni nyina no NDC boy e na ni nyina atumi ye dey e baaye ebio ebra ye bra mahama bedi ade no hunu se nkramosom no nkramofo ye ni tertiary institution bia ye dey e wo Ghana ha a etete nkramofo amalamfo se ne be ya omo betumi abekire nkwala de tini ye wo institution bi wo Al Farouk ye papa John Dramani Mahama koso mu ye ne the first training college e wo Ghana ye de kotete nkramofo Arabic teachers omo be ba bekire de ye friend Al Farouk wo wanchi abai we ba ye wo jai Al Farouk no san say ye wo Muslim vice president ye jai Al Farouk na mana ye dey etete pansam so the first training college to train malam ulama wo Ghana ha no NDC na ye dey e dey e ba ye ebio NDC abreso no e ma scholarships we bre na scholarship no ye dey ma ye nyinkramofo onye dey emfrim e ma get fan scholarship man kramofo nkwala bebre ko America ebi ko Cuba ebi ko Canada ebi ko Europe ko sua de ni nyina ye se omo ko sua de na omo de ababua zongo amazongo aye dey atu eye empon ebio in 2012 na ye bra mahama
ede Ghana for 20 ko Cuba ami akotete omo amoma beye a doctor for yewura mahama anyi zongo for amfrim or the zongo for dodo no aye dey e kan about 65 Muslims minim kra asonwase minim nipa 10 a yewura John Dramani Mahama eyi omo free omo nso ekogi nimdia enne omo ba ya omo nso wo asonwase community ni mu a omo nso esum ebio libraries bebre across the country Islamic libraries bebre no NDC abreso ene esi no ye we sane ye be ya enkwala ekọ school zongo so mo ma me ni sika omo ede betobu sama omo no mo betimi akọ library no manya the needed materials no asua na omo koye exams omo be pass sane ye be ya omo nso ebetimi akọ enkan ebio NDC abreso ye ma makabo ye dey eye fo ama no obi atimi ye dey ekobi enne de Dr. Bawumia ye nie afu we maka na nka wo say ye 350 million ana 35,000 ena Dr. Bawumia de cost 75,000 ena balance na da so no wo ho anu abeyi malamfo bi na odo mokọ wo ho anu abeyi himfo bi na odo mokọ wo ho anu abeyi imamfo bi na odo mo ye dey ekọ aya omo so omo nko na omo meye campaign ye dey ema no basa o ma na ye fo malam no abetimi akọ ohine no abetimi akọ fitani betimi akọ do to awache betimi aye dey akọ enne ndisi abreso yewura mahama na ye 11,900 and nanda Bawumia 75,000 ebio emre bi druye na nkramufo ye komaka atete ni awreho a na yefamu no anuanom na nyasem ketwa kramoni be na adwene so komaka no afiri tamale abeda enkrana ntontom awe no wawu aha na maka no kra wantimi anko yewura mahama o ye Kristo ni on see hard village di ye dey esiesie no kwan soronko ma ya atete ane anuanom famu nom ne ade no ejaye ene ye tete se hard village no yaton yenim no kure wom de by mre ye tete se under the so called vice president no hard village ayewura mahama o ye Kristo ni ye de bo ankramusum no under the Muslim vice president yaton ye bedom wasuko na de oho bi ye de beba abe sommu ebio emre bi druye ade a me ematem bia me ho eya mahohoahoa se be ye NDC ni yes ade we because bibi kira mo se Ghana is a secular state. You can say secular state a say yenye osom ba akuntum mu say eno ne oman ne som. Nti obi a wo ho kwan say osom ne som a wo pe. Enu nti na article 21 clause 1C. I say everybody can belong to a religion of his choice and has the right to manifest same. But emre bi dru ye nuanum Christopher omu di eye omu bronya any Easter nyina no. Ye mo omu holidays ahudo bebre. Bankramosom ni anyi ntum wo Ghana ha because ye die bronya ye de na nye eye de holiday ba ye de na ye kan say nye sebie son sebie nyaado ye nuanoma Christopher holiday omo wono na ye ya ba ye say sebie son sebie nyaado what is good for the good goose is equally good for the gander indi say ye nyina ye asoma kese mienu wa ha ni ye mabako holiday a ese say ye nso ye de ye mai bi NDC na je nkramosum tum ye wura Rollins abreso and ye Edel Fatal holiday and yes I Edel Adahanso holiday a man cremosomus ye jitu ya day organ na the NDC aye de abo ankremoso na yewura mahama ashebo bi ye drew ye de be ya man cremosum no a e ba so ntine ti ye di sala na ye holiday a wo aseda bi a NDC aban a oje sa de ne gina muma ne be ye mra no ono ene sese odi aseda e ma no ebio ye wo mosque ni ayi bebre wo ho mo kwa ahohiehiem masalachi bebre wo ho a NDC abreso ye ne boa ye eso asenam yesi ye national mosque ye nim kra no ye nim say ya papa John Mahama ene di chief imam anim de ne call Turkey call penkramusumwa enkramufo a o mabeboa ye ne ye nyina national mosque wo ho nya o man sika ne adisi ye de ba odi o mo anim de o mo ko kire enkramufo bi wo Turkey o mo be si national mosque e wo Turkey nan say ya sofolai asojafo eye asore dan bi e wo ho asore jafo nkramo dan bi e wo ho nanka ye bu ato agu ye wura mahama ne yi ni botom sika
1 billion e de ko boa ono ye Kristo ni no oye ni bottom sika 1 billion de ko boa ya ma ne masalachi no ye ambu angu na ukọ hadith mu a komshani kan asembi o se man bana al masjidan bana Allah baytan fil jannah obi a odi ne sika ebesi nyankopon edan no nyankopon so besi dan soronko wo soro imamu di ama no nti enim se saa emwa we ya yewura mahama ayede ama enkramosom no ye nyankopon so be hye nanem ebio construction of roads anuanom ukọ zongo a development bi e wo ho bia no e NDC na bai e de bai ukọ asonase a aboabo number 1 number 2 sawaba ene boban nom ni ade nyina oma kwan NDC na yeye ukọ nima mama bi new town a ni nyina sa schools hospitals no ni ahodo dodo nyina no NDC na yeye dey esi ye ebio yewura mahama a oye Kristo ni no ene obai ohu se adenti na obi ekomaka na owo bolega owo wa owo boko owo tamalia e wo so faka beda ntuntum wa ha man tuntum we no man nko free ni sakra na maka no wanyanko adenti na onye Tamale International Airport na woni a ewo esro ho no so betimi a fly from eye ho no makọ nti yewura mahama ko ye Tamale International Airport no oye Kristo ni no ema 2015 as a 2016 enkramofo for the first time omo ko hajj omo fly directly from Tamale to Jeddah die ba ko yewura John Mahama aye ede aboa eye enkramosom eno no na yewura Mahama sa share eye Kumase International Airport ase ne Kumase International Airport e wa hakama kama yi yewura Mahama ne kope hu ska betwa ahomam na adwempo ba ko ode ye ne say adofo ewo Kumase betumi afa wo de akwa abrocha America ne eye US na ye nkramofo nso a ewo Kumase bunahafo sehwi takrade ye nso ye komaka ye mankran bio ye nso betumi afa ho aye dai akọ eno ne na wo ho fefefe no yewura Mahama ensa no adwuma no ebi no nti anuanom eye eniemu a NDC aye de aboa enkramosom na ye de ye dai ebe som mui na mesani mu no wahu se ye niema emu aye dai ehwam enu nti na wokọ zongo bia zongofo won kai enti a omoda so kai eye enkramofo a omo eda so di wokọ zongo bia omoda so kai NDC omoda so di NDC echi omo nto aba ma NDC because sebia son sebia nyaado omo nua kramoni na chewo na nuanom omo ye sa de we nyina de bo ankramosom no kwasem e wo mu nso se ebia ni ho na oye eye kramoni o yewura Rollins no onye kramoni yewura Tamils no onye kramoni yewura Mills no onye kramoni enso omo ne nkofo o mabeboa nkramosom chen even ebra ne yewo nkramo vice president Aliu Mahama anase Dr. Bawumia eno nti ne yegyina so de akase se okoto aba e de ama obi a yewo Nigeria eye omo chief imam wo Abuja ye frɛ no Alhaji Abubakar o kan asem bi me pese wo bona nkramofo ye nyina ye de tu ye hofo eya Alhaji Bukari chief imam Sheikh Bukari chief imam owa Abuja e beka so na Nigeria nyina chi capital chief imam no eye producer se obetimi abo ade amamia mani beji ye pa an tambaye ni kwanan nan magana ce shahararriya na faɗe ta an ta wai da in zaɓi musulmi da in zaɓi kirista wanne zan zaɓa na ce zan zaɓi mai halin musulunci ba mai sunan musulunci ba zan zaɓi mai halin musulunci me nake nufi da halin musulunci mai gaskiya mai amana wanda ba zai cuci al'umma ba wanda zai adalci tsakanin mabiya wanda zai kaza ko da sunan shi Jacob ne ko Joseph ko Johnson ba zan zaɓi mare wannan sunayen ba ko sunan shi Abdullahi ko Abdurrahman ko Abdurrahim ma'ana dai ana neman adalci ake nema a cikin shugaba ba kan waye dai kawai adalci ba shi ne ma'auni ba adalci wane ne mai gaskiya wane ne mai amana wane ne mai adalci wane ne zai isar wa al'umma da hakkin su shi ake nema yaudara ce da sunan addini yana cikin sashin ci da addini a rika daga maka mutum ana ga mai addinin mu sashin ci da addini zalunci bai da wani asali abinda ake nema wannan zamantakewa ne ba wai limanci muka ce za a yi ba shin ka taba zuwa kana neman pilot zai tuka ka a jirgi ka ce kai kana jiran sai kaga Abdullahi zai tuka ka years of experience hours menene piloting kake nema awa nawa yana tuka jirgi menene experience dinsa menene gwanintansa saboda abinda za a yi ke
ko ka je asibiti ka ce a'a kai dole sai Abdullahi ko Abdulrahman zai fiye ka ko da bai iya ba da consultant mai shekara 20 ko 30 Joseph ko Jacob. So da haka annan ma magana ce ta wa zai wa al'umma adalci, waye zai ba zai rike amanan su, waye ya san kamar da yadda ya zo a cikin suratul Yusuf, inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu al-qawiyyul amin a suratul Qasas ko inna khayra man ista'jarta al-qawiyyul amin, wato wanda yake da kuwa da amana, wanda ya hada wannan sifofin biyu. kaga ba mu ci addini ba siffa to aka tambaya na haka suratul Yusuf ij'alni ala hazain al-ardi indi hafizun alim. Abinda ake nema kenan, wannan su ne sifofi, saboda magana ce ta zamantakewa da rayuwar al'umma. Saboda haka waye zai kiyaye wannan zamantakewan da rayuwa zai ma mutane adalci, ba zai cuce su ba. Muna fatan wayewan al'ummanmu da ilimin su ya kai lokacin da za su fahimci wannan. A daina yaudarar mutane da sunan addini dai isa zuwa ga maslaha ta kai. Dan haka ni malamai zan koma zuwa ga maganar mu, abinda nake ganin ya dace da su shine su ƙara ba da gudunmuwa wajen ilmantar da al'umma, su ƙara ba da gudunmuwa wajen tarbiyyantar nagartacciyar al'umma wadda za ta zo ta ɗauki ragamar wannan al'umman ɗauka mai kyau. Amma a ita cewa malamai su zo su shiga siyasa a dama da su, a dama ni da su, a dama kazanta da su, ni ba na goyon bayan wannan, ba na goyon bayan jumlatan wa tafsilan. Kuma duk malamin da ya shiga siyasa ina tausayinsa, ya cire wata rigansa mai girma ya sa wacce ta kyar da har yanzu a Nigeria da sauran sassan duniya. Yanuanom mu a Monte House no mechire mu achire mu uro kasa ni friend Sheikh Ibrahim Makari, on the chief imam for the Federal Territory of Abuja. Ankofo bi kon hokobusa ne se onimdie nie ana onimdefo yi se ebe yi kandini na ye wo kristoni a wagina na ye wo kramoni a ono nso upe bia wan na sese nkramofo edi nachi na ono wo kire mu se ye nipa a ewo se nkramofo di nachi no ye nipa a oye nkramofo ne ye ntie ne ye pa nipa a oye nkramofo ne ye na nkramofo ne ye ni bi ne se nipa a oka no kra na se nipa a wonye trofo nipa a oye pepepe yo nipa sabi onfa nsuo nyina nanum nkasa nipa osuro nyame na sa nipa no ye friend Jacob kra na wonye kramoni kra ono na wosamoto abama no dan obi a wo ye kramoni a sabi onka no kra ye kontompofo obi a wo ye kramoni a onsuro nyame a ye friend no ebia Mahamadu a dini dan so kwa no montuma obi a friend Jacob o ye nkramofo ne ye dan obi a wo ye kramoni tenuanom wei eya asemsebe edi ma ye nyina efa aduru so yi eye de Yewura John Dramani Mahama nhyehyɛ ye pa ene ne pa Yewura John Dramani Mahama ene NDC omowo edi mankramosom sɛ nyame boa ne yekoto aba edi momo edi nkan omo se uko zongo bia ya na ehia ewo ho nti de be ma zongo etimi afa ne ntoma pa fra ye economic empowerment sɛ ye be boa ma zongo fo ade omo ho ewo sikasem mu. It was about the first idea obeye e idea be a friend soye ya fund. Ye ka soye ya odo fund. Na ye foto a ye be ba odisika be gumu a e be boa zongo mabunu ene mrantie wo zongo wo adwuma bi a wo ye bi a wo pesika hyemu a o apply a soye ya fund ye be ma uska wo de be hye wo adwuma nim. O ye oba wo zongo adwuma bi a wo pese o ye wo pese o kokwan so kofa niema wo pese wo ye online business wa kosua treyo ene wa wie na wo pese wo bie wadwuma mu a so ye ya fan be dey ebeboa wo ye zongo ni abrante wo pese wo ye farming wo pese wo kofa na ntwe be ye omo on a large scale wo ko so ye ya fan da na wo ko apply a sika wo die bia no ye de be hye wadwuma nim no wa ye na wo so wanya sika na zongo zo atimi aye dey ade ne ho nti we de zongo mabunu yesi atadwe yate de ene ebie ya papa John Dramani Mahama say Obefesa National Development Bank no be provide tailor-made sponsorship for Muslim women to support their business growth. Say National Women's Development Bank they won better be a befe zongo for ma ya maami amoto koku moto awache mo kokwan so kofa niema de wo ye bia sika opedi ahyem no Women's Development Bank no ebe mamo say sika no dia som wasene na mo nso sika ba mo nsem na sika ba mo nsem a na mo betimi aboa ye papa nom na omo nso atimi aye dey ahwe efie eyie ebio
ya papa John Dramani Mahama ade ba akọ so obesa ya man nkramofo ne zongofo a me eye me de yie pa nie o say Ghana ha your holidays bebre wa holidays ni bi hokra unhunu ne ti unhunu ne nan it is our holidays no on fa holiday ni bi meka wo ba obeye nsakiraye ama nkramofo holiday mienu a ye wo no de ba akọ be kan ye ho na ba akọ no de be kan ye ho e wo Edel Fitl mu na ora Edel Fitl a ye akiriwe awie ne ye begu a eya na because nkramofo ye de bosome na ye adwuma ne nti no ebi die timi be si 29 na media esi 30 nti ebi etimi ye sala ne ade chi ana bia ye dey akoye nti ebi aye sala ye holiday no ade chi abi be ye no na bi nso enya holiday no nti oba onfa holiday ba ko meka national holidays na ye wono ba holiday be bra ye wono ne ade no obesisem na ye di sala ketwa obema ye holidays mienu instead of bako sane ye be ya mo amachiri wi abeso 29 no mo betimi aye Eid be ye holiday na mo a wachiri wi anso beso 30 no be ye Eid ye holiday ya asem de a ebebua nkramofo e wa ha ye kanfo ade ama nkramofo nyina se ye nkoto aba na kese pa mfama ye John Dramani Mahama na ono ene dwene nkramo ebio o se hajj eboa Dr. Bawumia o ye kramoni wantimi anhwe so yie no oba obema na ye dey abafom afi wo hwe wo mo a ene Dr. Bawumia as kramoni ne yehu stowaway hajj aye wia ye ho ye dey eko afi omo ni sikanti omo de umra visa ko ye omo kode da abonte omo wu dodo na ye saafo no ni nyina ye hajj ane boa ye den aye John Dramani Mahama se oba hajj bo no be bafom se ne be ye obi abetimi akobi na Dr. Bawumia ma ne bo no nkoye dendenden na wonte so no mfamfa malamfo bi ni imamfo na omo ba ye campaign de aye de ama no wa bra wo te so a obi abetimi akobi ma ahoto aye den aba ebio yewura Mahama say infrastructure development awaye ni bebrebe no oba osa ebeye infrastructure dodo no awuzongo na bosha awacha ne say we see 3 Islamic secondary schools ewo northern middle and south belt 3 Islamic secondary school ba ko wosrem ba ko wonfinfin na ba ko waye dey ase ha ebeboa ama yen zongo fo nkwala no timi akọ school ahotomu a obi nkoka say ye ma wonye sala ye ma wongu eye mayafi ebio yewura Mahama say oba eye Islamic education unit e Ghana education service no oba enhance no sane be yo mo betimi afa more Arabic teachers yewura Mahama wo no na di youth in Arabic instructors here dey ba ya ye won kwala no mo kire zongo nkwala Quran nso ne etua wo mo ka ban we ba Dr. Bawumia so wo ye kremoni no wa ye ne basa yewura Mahama say under eye Islamic education unit no ye be hwe ne afa Arabic teachers bebre sane ye be yo betimi a kire kremofo nkwala de no matimi atintim ewo oye omo esum ebio yewura Mahama say oba Al Farouk College of Education oye ya ye de tete Arabic and kremofo no a Dr. Bawumia's kremoni oba wa hwa ama na say no oba obema ye sisi dan no bebre sane ye be kese na adofo dodo no a amoye kremofo no etimi akọ hɔ akɔgye nkramofo ntete na ɔmo nso abɛkyerɛ ɛyɛ nkramofo nkwala ade ebio ɔse yɛwɔ Islamic Research Center bi wɔ hɔ a ɔbɛ support ɔmo nso training na ɔmo nso atimi atete ɛyɛ Arabic teachers bebree na ɔmo nso atumi abɛkyerɛ ɛyɛ nkwala ade ama ɔmo nso anya nimdeɛ ɛwɔ Islam ɛyɛ ɛsom nim ebio ɔse scholarship bi a yɛma bia no yɛbɛma zongofoɔ bi na eye na inner city students and so na scholarship ade mema zongofo eye say ye benya omo mbekọ akoye law medicine engineering ne IT then ye be ye omo so betumi abesesa zongo ne hyebre na omo nso abe role model ama zongofo ama zongo akwala hunu say so osore no anya na brabo basa na ono nso ko school a ono nso ebetumi aye obi ebio ose yewura Mahama se wone amanfo ebeka abom na ye more Islamic tertiary institutions and oba Ghana ha press before ewo mo training colleges nursing training no mo university Methodist Roma for young kramofo nko ade ye ni bi yewura Mahama se oba obehwe se wone the various sects say ye Tijaniya fo a enyina ye beka abom ni ahwese benya Tijaniya University ana say ye benya Tijaniya Training College ana Tijaniya Hospital e be bo nkramosom sa Alison na fo a
se hyiafo a se amadiafo a yewura Mahama so no mo be ka bom se ne be ye o mo nso benya the various tertiary institutions a ebeboa eye enkramofo ene ezongofo na adeɛ baako no so be link zongo and inner city communities no to the opportunities and the national apprenticeship program enye obiara na sebie son sebie nyaado obetimi akosku na school be di aboa no obi ewo hɔ a adwuma na osuaye we japade a wayiye no obi akosku abo degree abeye professor wentimi nti se akwanya wo ho obi nso betimi asua adwuma obi wo ha na ne yie die ewo adwuma suam enti yewra Mahama se oba zongo nkwala o mo pese o mo sua adwuma oyo oba o pese o sua de pam o pese o sua eye treyo o pese o sua makeup o pese o sua decoration adwuma bia o pese o sua bia wo ye bema o pese o sua driving o pese o sua heavy duty o pese o sua plumbing o pese o sua carpentry o pese o sua masonry o pese o sua electrician under national apprenticeship program no aban no abekwa ko tu tinsa e de ama eye o master no atua eho ka nyina na akade a wo de be ye adwuma ni nyina nso o de ama wo na no nso firi hɔ a de be ma wani aka adwuma ni mu a wonya ya didi sika wo de beto aduane because e kom wo ya bosumi bia nso e be ma allowance kakra se ne be ya wani be ye dey e be ka adwuma ni mu na wo wie nso a aban aboa wo ma afidie ni akade a wo de be ye adwuma no we nya tumi na yewra Mahama painting worker bro be ye mampanyin and less dep no yes dek no ye chiche sewing machines no ne dryers bebre nti obi a wawe koto danso de okasa obewe kra eni na chini enti we ne nhyehyɛ ye pa yewra John Dramani Mahama e wode mazongo for na nuano me kamo asumasem bi ebra amanyoko mienu nyina share campaign ase no yewra chief imam a ono ne gina ho mankramosom nyina no oye bibia ye friend the Muslim manifesto e de niema ehia nkramofoɔ sɛ ye tijaniafoɔ sɛ ye shiafoɔ sɛ ya ahlus-sunna sɛ ya ahmadiyya niema ehia ye pa no ɔde ni nyina gu krataa so e friend Muslim manifesto ɛna ɔde bi brɛ yewura Mahama a ɔyɛ kristoni ɛna ɔde bi ma yewura ɛyɛ Bawumia a ɔyɛ kramoni ɛnuanom no kwasɛm ne sɛ Muslim manifesto no a chief imam ɛde brɛ yewura Mahama no ɛno na wafa ni nyina de ayɛ ne manifesto no esan enkramofo a ɛda na koma so nti yenua kramoni no ɔyɛ Bawumia no chief imam Muslim manifesto a ɔde kɔɔyɛ no wɔ reject ni nyina baako pɛ na ɔyɛ de oyiye tenuanom ɛnɛ yɛ ka manifesto a yɛ represent the needs and aspirations of a zongo ne nkramofo as presented by chief imam yewura Mahama na show commitment so ɔde bɛ yɛ adwuma ama zongo ne nkramofo enya hoto yewura Bawumia ɔyɛ yenua kramoni no wa reject ni nyina ti nipa a wɔba ɔbɛba bɛyɛ Ghana yie ama nkramofo akristofo abosonsomfo ɛho atɔyɛ no ɛne yewura John Dramani Mahama nti esire obi bia anya nkramofo nko akristofo obi bia wo gidie wɔ yewura Mahama mu na wonim ne nipa ɔbɛyɛ ne nipa ɔbɛsɛ timi ayɛ no esire sa afi abato no ɔbɛto ama no toso enwɔtwe na wo de wokɔ a hwɛ wo de akyire ne esi ne nkyɛn no nefa esi ne nkyɛn nefa okokromoti no esi ne nkyɛn na yewura John Dramani Mahama bɛba abɛhyehyɛ ɔman no ama ye nyinaa ye ho atɔyɛ yesanse mpani se nkwan ye da ɛta no sabi no aha ɛna yɛde NDC and youth segment no ebesi yɛda ye ho abasese yɛda mase nyame nhyira mo. Ghana must work more efficiently. John Dramani Mahama, 24-hour.
24-hour economy so for swollen. Forward game. Mama, why I can't foresee them out. 24-hour economy. Auntie Esi, now then I won't know what time over me one money my busasa. Auntie Ama, Pacho, me by any school, Titi, College of Education, nursing training, woman academic fees for first year. You're free, no yes. And I'm out with it. And then I'm at it. Auntie Esi, share a BM was say, and can able siana, not a bow or more to a school so. Se no obo ne ba ko a se wo so obesi ho e dia ma oma omo to aso no ane enya mi sa John Mahama ye chame so mu kura ne se ye nuanu ma omo di dem asabi graduate omo ko school to no wo se wo mu nyina wo ba e ye free ane sama enka me ko nanka na ye 7 December nanka ya to aba na my papa Mahama amana be ya president Shawasit ne moto aba pa e de sakra ya papa beba wa brabo mu to aba ma John Mahama ne NDC Nti money be pa ni aye pa fata sa so twie we asi mesia na me de 200 Ghana ko dwa so sister bayi na nya 5 cedis ene 40 Ghana hey je container ya 40 to 50 pesos ene 20 Ghana ene adanchini olonka du 30 Ghana adai o mai ba mu ne we won so kasa me hwe udin hwa dokura mi di 20 Ghana o me pay kura me 15 Ghana cedi a day o ma be ne ewo mi ya koye anate ye san bae hwe enye duane bo nko an kosoro John Dramani Mahama time submit one bag me ye 24 Ghana cedis me nko submit one bag yes eye 108 cedis ayon ross ye beton ni say it is to say who sit down here say and I will say John Dramani Mahama ba ma gie ya ye be wo ya nya bibia fa ho akom be kuyen yo akom ne de enkuyen ye be fa ye ho adwen pa na MPP aban wadi ehwamo ankasa me de menim wo haw na me de mehwe masetirem na mato ababa ene sa na tie de a eye akufu ado ne ni Bawumia nyame ya dom ne se December 7 dura ye be tuo masese de YouTuber ye be tu ankasa Shawasit ne moto aba pa e de sakra ya papa beba wa brabo mu to aba ma John Mahama ne NDC no the voter education segment penise kwan ne wasa de kura ebewi aboboa no adwuma ye nyina ba bia be kwa wie ya abato ye kasa ya be kasa nyina ne se ukona aba no ukoto se no a na wama ye adwuma ya ye nyina ye bregu nti anuanom afi ya abato no ye tunu mienu ye wo mrahye bedwade ye parliamentary ne wo presidential usually ukwa parliamentary no ne be di kan de ama no either say NDC candidate in the so number 2, number 3 and number 4. But how dey say be confuse how dey ukwa men hwe baby a woda hwe nipa akirenie no eda ne nchen nefa ade ni si ne nchen kakra bi de akirenie eda ne nchen na wo de okokromoti na si nchen obehu se uwie na ukoje eye omampani de no a omampanyini John Dramani Mahama ne toso enwotwe se wo de wo hu no a wo de wo je eye krata no a na de wa shase ehwe enhwe nipa no hwe NDC asenso de no de wo behu se NDC asenso de ne da ne nchen no na eye box e wo ho no de onsa bomu na de aye da esi ho na wo buka mu fefefe
emfansi ema ne matuntum ni mu ena emfansi so ma ne nyede enkosoro fasimu fefefe ne fa wonsa epepa wo hanki mu ana wotrim emukamu sei so bukamu ne tentene so wo se wo ye de wo hwe yewura John Mahama nie chirine ne da ne nchen no na wo de wonsa no ayede asi ha parliamentary candidate nso ye NDC ni no wo be wo se chirine da wo no nso nchen enti afia abato no ye to ama nipa de ba ye se to de ayede ama chirine to de wo kwa wo ni hwe kura no hwe chirine me se sai wo ni hwe kura no hwehwe chiriniye wo chiriniye no a na wo de asi nchen na wo buka mu fefefe na ye nim say ye beto ama ye papa John Dramani Mahama na waba na wabeye eye eniema de aboaye ti dia free de ye kan say choose the 8 to break the 8 choose the 8 to break the 8 because 8 is a great number eye adwumade ye ayedi ye mu amantimi anhwe ne na mo sa pese mo hwe ne biewu no eye nyame pa eye eda yawada eye china anwumre 9:15 ekosi 10 pm obetimi ahwe no UTV so eye yawada no achina so anwumre 9 to 9:30 obetimi ahwe na Dom TV eye 9:30